Omukwezi kwa katano omwaka ogu omugyera gwa Nyamwamba gukijura gwaboga gwashisha ebintu by'abantu kandi kaceeka ky'amaizi gatahirira ishomero rya Road Bearer Primary School erikushangwa omu Burembya Division omuri Kasese Municipality. Umar Tabu omutuura wa Road Bearer nagira ngu ekikwiho bukibaho na hati abantu tibakateriire. Mbadde nsaba gavumenti okujja okutuyamba mu mangu ebenga esobola otuyamba ekizibu kino. Tekikwata kunze nzekka, kitukwatako bangi. Kulokwa bwe kiba kizze etawuni nayo efuna ekizibu n'abantu ffenna tufuna bizibu. Gavumenti yikumenya mwamba ishiba yeri okwa kikungule imimika kumayengo kuyanabya yikera mulo omwaka wanga nibiri kundi yabo singo mulu baba kinekele ebaka kumayi emuli tractor ekakumayi umuyandala nayi naremo nutukalimo mabyeli byetu bya binesefu kundi emusiluka bilonieri. Omu mwanya gwa Congo Quarters ogurikushangwa mu wadi ya Nyakabingo ya Kashatu abayo nabo berarikirire ngo haba hatagizire cyakorwaho naho bari mu kabi kahango omugyera gwa Nyamwamba gwagaruka gukijura. Itwe tukasaba tuti batukolere ekikuru ametsalika tukastusenderamu nuko abantu abo banikala buholo. Otherwise obule Nyamwamba eriasa inje personally indunga kole loss erabiro kwa 35 million asatu ni tano. Omwabidibe bya mahere omwabiseke omwabitoke. Sasa maji nazidi sana kutupiga, kitu tunaomba government tupatie usaidizi kutusaidia mkuro hiyo ya maji, lakini tuzidi tukua kwa fasi yetu. Cyahereze kwamebwa oku government etireho sente eziri kurenga muri billion 16 okwiho mwondo omugyera gwa Nyamwamba hamwe no kwombeka ekisiika aha nkungu y'omugyera ogu okwenda kulinda abantu n'ebintu byabo. Nyamwamba river has been a problem in Kasese. Owekizumbi olushirwe Nyamwamba ni kizibu Kasese. Year in, year out, people have died in that river. Obuli mwaka n'obundi mwaka abantu bakabolera omulusyolo. We want to thank you for the 136 billion that you have put for that river. Tukanzire kusima awesya billioni 10.30 esyawamabiriro kwa lusyolo. Omukugambaho na engineer Kizito Deus orukola na kampuni ya UB Consulting Engineers ashobolire ngwenteekateeka zoona zahwire ez'okwombeka omufuregye oguratangira amaizi obuteshika omu tawuni ya Kasese kandi omurimo ogu nigwija kutandika omu kwezi kw'okubanza. Just propose something bakizimbe nga whatever because omukaguli bwe gukole kono find it amaji gaiteri mweri wagulu eri so kati agasigadde bigagenda gabimba gagadde so we to hold that water again further. If we got those bigger boulders we have to zizze tuzimbe like fita daike isenga kigumbunga kinene then go nawe gajja maybe when the worst comes to the worst that's when you can have some overflow to come this side and again era guno mwatu kuzimba guli line mpaka wali wansi wali akakuka betuka mukakubo netuzimbe concrete channel. Obwe byona biri kugenda mu misho bo abatura barukangarira hihi n'omugyera gwa Nyamwamba binamatsiko ngu kyone kiri kubasika nikija kukorwa mu bwire kibabasise kutura kurungi. Amakuru agagasha kwa Mate Isaac abwa Tayari West.